Kulobudlelwano kibo njengoba uhlupheka nje ubuke wayibuza yini imibuzo emibili emithathu. Kulobudlelwano kibo njengoba uhlupheka nje ubuke wayibuza yini imibuzo emibili emithathu. Ungene ngokuthi ubona ntanga sebekadile, noma ungene ngokuthi unemali, noma ungene ngokuthi umtyolile uMaqonda. Ubothi mawuthatha into ungathathela isimo, ubothi mawungena emendweni ungangenela isimo. Kulobudlelwano kibo njengoba uhlupheka nje ubuke wayibuza yini imibuzo emibili emithathu. Ngisho ngoba baningi abadlula ngaphandle abazitshela ukuthi bashadile kanti kusashada imali. Ngisho ngoba baningi abadlula ngaphandle abazitshela ukuthi bashadile kanti kusashada imali. Selifile liyamdaniya lifa kabi ngoba lifa ngathi. Selifile liyamdaniya unyuka baphethe ngekubana batekwenda kekadla kwamangqeshana bezingeke bapunyuka amaqede bese ngipunyuka. Ngithi uzamenyekwa yiyo njalo ibhaze ncane igijima phezulu njalo enza senkanda ngithi hhayi abangagcina ngumfana we-dangerous trouble unyona ishaya iphathela abantu abayimsinakasothatha ukwaqoqoqo sindi ziyakhalaza emuva ziyabamba imathatha amnyama kosema. Ngithi ngiqhokela phezulu eqinini segquma ngiqalekile ngithi nkaca kucoquqala qhubeka qedela. Kulobudlelwano kibo njengoba uhlupheka nje ubuke wayibuza yini imibuzo emibili emithathu. Kulobudlelwano kibo njengoba uhlupheka nje ubuke wayibuza yini imibuzo emibili emithathu. Ungene ngokuthi ubona ntanga sebekadile, noma ungene ngokuthi unemali, noma ungene ngokuthi umtyolile uMaqonda. Ubothi mawuthatha into ungathathela isimo, ubothi mawungena emendweni ungangenela isimo. Kulobudlelwano kibo njengoba uhlupheka nje ubuke wayibuza yini imibuzo emibili